Halo guys, perkenalkan kami 3M, yaitu aku sendiri Marsikor. Hai, namaku Marsulapa. Hai, namaku Mardokdos. Kami adalah anak kembar dari 19 bersaudara. Profesi kami sebelumnya adalah berpikir, tapi karena otak lagi nggak dipakai sekarang, maka kami beralih profesi menjadi penyanyi trio, yaitu Otomani Trio. Kalau kalian nggak suka, kalian bisa skip ya. Tapi kalau kalian suka, jangan lupa di like, share, komen, subscribe video kami ya guys. Selamat menyaksikan. At boyaw marpangidoan tuhong unang pola bersungguh haki na tumago ng daong siyako siyan ngulumi so arong nahu perbalasi ako buku boto sa diwara cintami dan diyaw holong na si songoni sadai mahong ito so marapatan holok marisuang doti kiki salelengo huripu boyaw doto lo jaki humakapo makahorong iho say di bay ko asa malalaro haki Io sapo di la buki si doli Molo tu si doro hami Jalo aku doi Hain hatami So arong nahu perbagasi ako Buku boto sa diwara cintami Dan diyaw holong na si songoni Tu sadai maho ito So marlapatan holok itu marisuang doti kiki salelengo huripu waya doto lo jaki humakapo maka holong iho say di bako asa malalaro haki di WhatsApp di la buki si doli Molo tu si doro hami Jalo aku doi Main hata